program ra. TMC al altutaw agester mama Jackson Henry. Ito ro ka matangil was yung karubaka. Last time alam ni tiyang yung me declare el sumarial Morcelovis el vacant el bladringia former senator Regis Agitay. El altutaw agil mutul mongo olgiong lo versin raw. Mas yung emel gukil mutul o makatakla agil momdas wen. Buklab el gul tukoy ga o mesil gil la bulwad el alsils. Beto ka albang lelwe lao club el gul de sige adan mora. Olbira kalulaw lo mesay gigid klunyo lelwe lao anta labang ali yakay nyo siya ulmungat mo. Beku tial Jackson egu o ulang asuleman mo sa emel spera TMC. Nagila ng mamil sa mamil ko ra apart ra o sangem girela balur belaon ila alberad me. Maktingul mo rise malmutlong itutaro kami way gusto si olgyong lekor kaum. Hindi way sel double all sa daring iterong kung mga do elbor niya. Ako ra so akloger ngi di ko ngi ya udisweger. Ma'am Sala Yowela sel mo lang a question eh. So na again bring a question ba. So dengan agara belu again man bring the issue face. Balungit total mo la role other belaw tigal mo tetela bulwad ma local chiefs, mga governors, mga legislators, malaro na, ang darong kalmertial, TMC show, rin altutaw, mga pasada agil bebera, agil agenda nga, sumak mga tangat yung mortal obis. Well, mal buto ka, gaya del buru, nandi, ako the global good, gaya del omes ringi priority. Na, mga tigal bebera other belawet, at masih, ang more explain tial priority. Masih priority agum nas malbeo tele di muse ngragot to color uzik to goil ngar bulate narngi sel kurang alla kal doreng singira agagi dele gal kapi shop tumukor ngar rubakan le harta ta Oishe. o lugot to sira ambulance hospital mal hospital al bolche ngi nganga di bura adar rubak manggal tokta kon wase kada pemgarabura atau magal besok ada ketmurahar. Mengkorang Allah kan di gile del seta priority gida yoel. Leskum dia kam seta priority gau. Priority amol dalar gau. Pasti atora merigel ekmolo ase. If you don't set your priority is gonna set you. Oh. Mang beto katukol mararap lu hindi. Ako global goal, ko priority gida. Yowel ret magil at ora economy. Abdul Bela. Abdul Bela. Et tira evidence po sa maraming economy at priority. Number one, madiri nga riwa gidele minimum wage. Madiri nga riwa. Number two, tell out migration. Hari nga gidele statistics libis ka minister sera القتل مو دوغوريتش المئلان ميدل 40% of population belam na to de marang barco. So lang in the last 2 years made the urdar tel buig maril amla mukir outside. Setara ulen namu gidel marklo priority at tora economy number 3 the doreng sa tora agagi dele SS mag pension fund mal ruudel gidel siga besel do del saberni. Kita tara evidence yoel direct arala fuel kasoring madejer maolam lamas itel magmadra Ukraine na direct la mo ulem lamas arala alu selmas arala alu parugul arala klara stawanga marugul service sa direct mas lobagel kadol toy agi expense lo lava minimum wage mal mering. Oishe. Bergulak mas namo gile del losika aldu ulele tel igana miriki. Mga ka yowela businessman yung ilmera shobar nga kandi number point mas lap bok genre tele igingal ra asenete ol maseu tigal 12 ol marsei agi mukma ke kaukled me solang olgi se tel igana miriki
en tigal pasat tagi dele te alle mo ura tara klubset mas ngaram di mlagan Triste kung magmilasam. exactly sel global gul to ya grad al malasm seguida ulen sokal mo murte matilo dingal le paldom das mas ulung la igana mirgide yowel mal di wasin tingala president ganedi rising tide raise all boats in the harbor May say. masel ngas adol al may Igerugul dial mabilas matotang maprel ngara kambe kadi me masa. Dia ka adal boit. Desel bolungal igani mirgid, bongila service, bongila adas elmo for del morabange o mede no blula blirir. Direct el harara askular nalgir. Senda adrid adad el mora gale medical referral ngara ngot al bulu. Mar global gula economy. Tikida statistics sa Yoel Mactiom Scout. Some time ago at Yabela really at polls. Tial poll multik masing 60% or other belaw. Along das so about the global priority the economy. Say already ngara polls number 2 Tiagi dele midterm election na Miguel. Ano rin nga polling na rin isulok po sa Gallup poll. Gallup poll ang umult po sa 92% arang Miguel. Alam dasok mas dolagi sa economy, tora Miguel ang economic revival. Ako to global good. 92% arang Miguel. Mga kamal di uling ititigil na rin mo sinker ara December 13, buk na semlet kak. Yakpong itiagi na priority nga. Puro lang tigil 12 senator. Ito lang oldas sabi si oldas. The purpose niya ulagi sa igana mirhid. Tora Miguel ang economic revival. Sige niya priority. Pagmon-mon mo debate na magtukol issue, mitra priority. Gina del mal focus, sige na priority rin. Bolongal economy, arugul ito ko belawa di begisa di mongil. Sige na para opening statement na kay Yoel. Ito kan tilo ada do. Mol mo. Okay. Mol mo kumisira ka, ako pa iso ako ko okay ka wasi. Okay. Ela ka nga rise. I say. Magara ka to try revive. Ngara plan ra revive the economy. Malungil. Okay. Maramo ulagi sa economy. Ngari imol ladra merigen pela Ray Dalio. Bil checker ngira Facebook ma internet. Ray Dalio urut tra imol kembali merigen pela Bridge Capital. Tara mal mera isel kembali. Bulwase economy is run by number of transactions. Kasi sila economy ra bulu ay di sila transaction. Transaction sila mo maar emoltraw. Siya transaction in business. Akara ngatel sure raw. Buy and sell. Kuspya service raw. Kung siya service sa karar raw. Yes. That's separate transaction. Example Ilang lagi del Ray Dalio mas the more transaction in a country, inga magisa economy. Okay. Mang okmarat ko Yoel mang magisa tourism. Itigal tourist del renta hotel, umura restaurant, renta egal airtel mara Rock Island. The more they have transaction, the more money circulates. Se malungir gi Yoel sell boto ka transaction remote. Hindi lang na rin percentage mo na government. Lagi da rogul lurior ma transaction ang rin percentage of tax. Mang kadangara ulhi sa economy. Ginel mo boto a transaction. Kadangara boto ka transaction, yagi del program lugul masa ka segi del pamphlet na. Atara malsuwag Yoel segi del mo o niya atara abes el visa program. Kadamol tura a retirees al May. Tigil retirees al May, itirik mo mag-lower transaction. Tamo maara renta apartment. Umura ka restaurant. Milira Rock Island, maturenta earth. Kira bulwa del parte lo maara ka so din mara. So the more transaction, the more money is created and more tax revenues mura
government, magarment to ospegel tax, el sol ba iga rugul shortcoming ergid, atora SS, ma pension fund, ma iga rugul social service ergid, direct kalbo el finance ay mal simpola tegel formula yowel. Ulit tekno say, how do you judge a nation by its economic strength, GDP, gross development product. Yang nga a formula na GDP, public spending plus private spending equals GDP. Misalnya mo ka transaction, other private are spend ultra plus legal government spending el brurara boringa scholarship para nalged, maigal salary or other government, ay nga transaction. So the more transaction, the better our economy. Malunar mo kayo, well, nga kan economic symposium last week. Last week para mayo nga say. So lang trigel adra World Bank am lo mo koy gagil tol already bin labora kotel declared. I see. Oy. Tamlo mo lubok masetara away mil other belawa. Gisa igan mir gamiu. Kung mga retirement program. Already nga ka, ngari sila plan na mas 5-year residency program. You will trigel me tikilo pagid spend out those. Ngiri niya every 5 years self renew nunguk tara revenue mera republic. Mang tara program nga at the same time World Bank ang mention din. Direct will mention niya World Bank insurance. Kasi giri ul other way lao gup komda sa tagil tara industry. Wera declare activity mirok mas abela was elmo center agidele banking SL center insurance. Pagka magarang ol tour tigagidele mutro ka balin may kire nga yang malungin la. Siguro yang wala igel mutro ka balin sa invited tinil may. Kadi tibas ka example yo let's say insurance rawa base ra Tokyo. Okay? Ilang Tokyo charge ra kumbali rawa 35% of your net profit. I say 35%. And lagi na may belak mas say no. Our tax ra mama 10 or even 15%. Kami imagine ngel kumbali yak mas say wow, if I just relocate the headquarters na Kalmorbela. Imagine how much money would I save. Mure incentive til Merbelaw. Ulang nga ship registry, kita ada belaw. Agel jalap mo to register Miguel, malhaya 50. Di ulta mera register banderang belaw, lang ngariwa waiter gi. Kita make money. So sige dia tara audas wal sa los PNI o malagan magtulong balin may. Ako mesok tagi dele news ra February eli lani joint resolution ra olbi invite regel magtulong bali ra Miguel me merveral me register mo headquarter ni tiang mornya office ti. Se malugin uldaso. Le magtulong regel ko bali merveral marklo taxa saver ni. Kita wala man ngatangatelen. Kampak tergida mal protector investors. Langar niya defense period gida Miguel malud ang maldiwala ra California almost like tiga lawyer gida di graduate from American Law School. Masih uktura enforcement ra contract ada kaya confidence tik masih giver belaw agal belaw mirrored after American Constitution and American laws. Ang malungis sige joint resolution same time and mo target tayo kong balil sorry il say ba bibira taxil tamertiang register akong balil tirtiang pe tax relaw say ba taxil create employment relaw Kali tik insert tiagi dira leng so far ang amaklol kong bali amring il social bela ra dia laul process out. I see. Ka blolol nga siya ang makmari. Yes. Obora EQPV, obora zoning, obora FIB,
Di self-process, ikita tengel was nga rin amal close hotel miswal mo orang ngaral ngayon. Siligira bladra nga krasyots. Di process akong kasi ngubungur hindi na adel, so really invest. I see. Nga ngara bebula Royce Kopsangal, di rin cloud project. I see. Ike ulgo mo nagtukoy ngulmo ra last year. Ang last Isabel open ra next year. I see. Yal open na ila sol berti rogil mondar gidre mo cloud do. O momdas wa kadang magarang yung oswira mindra adlo ngora malubi kadang wala al corrected tila gid system le. Nga kadi miska imol experience ra nga. Adra siya bala hindi ka kabol butok. Once meeting plani a 17 il kumbalira siya bala ngarbelo. Dira kal Isabel mo butok ra 17. Leng abol 18 ang tabal. Matumira imol giba abeng gukme imo. Din sel wala blanket wasi sil nga olbira kalula kam ko o ti o sengem lo seseng makanata correct ngilen. Akum da se tara mal stumbling block ra. Mal marat ka boy. Pa tilang tara ko to close stumbling block. Tilang Yowela tiagi. List nga ringi cell building loro ringi bitara. Hotel Olbil, one stop shop. Exactly. Okay. So, that's a first step forward. Kada mo diya kam kadi drur tel mora obis ge kung karamlan mas ramlan mora. Ngurulmud ge oy. So that's a good step. Akum das tel agi del mo speed up processing. Amore lela Olbil paubis sa president. Yas LD tal Olbil president execute alla. So lang yung create a culture mas speed up the process. Good example, ang nariya Huriping, Temela Duterte. Gemle create a task force in Klela anti-red tape task force. Said task force a totally independent regular rule agency ra government ra Huriping. Aurelira di imura rule agency tira mala application. Omes agel batokol duplication, agel batokol redundancy. So lang streamline cut agel oto. Semle ko. Ong irung licensa lang Duterte maluwasi. Sumuka apply permit raw imla complete, complete sa checklist. Sel agency agil maskawa decision within X number of days. 30 days or 40 days. As kung mandiakal approve ringi within those time limit, then automatically la-approve. Akum das na mo giredel release sa gidel merbelaw. Na yowel andiakal make sense sa umorgiti application raag. Andiaka quorum ngal ada mal spenda temel kera hotel mangi ngari kisra client rangak din le apply mangi mo pasa nga days ma immigration na automatic. Nakada sa Kerbelon more than 90 days. Hindi ka quorum. Dia ka quorum malubang sa quorum haway. Di dia ka subela a decision at 12. Mangal adam dia ka choice ni mang 12 decision 12. Ang matang la COVID mang orem sa outside. Ooy. Mang agum das olbil ma president yel mokmak create a taratas mo si anti-red tape. Red tape actims ka history ra to red tape. Sirat temela King Henry VIII. Sugum kawa apply mo berulak mong rara England. Gire mamalatur obisra aging. Engel ging sel baskawa approval. Ngwakan dalang al mengul mor segidel process stamp segidel sidringi. Ngwari bongol bukarkar nga ratap mura end. Segidel ribo ka bukarkar ulit masi. Too many red tape. Leka over obisra aging araka del murtra gel parliament ma atigir rugul staff raka aging morngi mang maralarak. Ulang masi anti-red tape masi mergo musel ribo ngam iti. Din stamp ringin sa tawrio. Mang ngakamalo nga speed. Leng askum ka take too long engel advol ngita church ringit masi ngita process rebelaw ingo ay sa alil. Masih, ay samaran. Masih. Doon guro palaw mal complicate system routine. Ngaria ade Yowel tara mga raw ada tiagidele task force am rigel tigol nga sir gidra tampak tu. Ek masih statistics am latwa.
real criminals, makita isir, as real kertiang magteret, linya ka choice tir. Tangar tiang apply, mangiri, even though kumsti hard time, linya ka give up. Linya ka choice tir. Litrigel lungilan, Ito ka siyobay. ato ka siobay, an email, doni days at mo de maral. Masisto bergida bay, or top the trigel lungilan, entertain trigal questionable character. Abom senator, asum gumilti mo senator, that's one of the things that we're marunong. Akum daswe, suakal mo create atara urior, tigal 12 senator, mo oklog nga la president mo say, this is got to change once and for all. Hindi akal make sense at the republic regarding the 17,000 and ade, mal take too long. So I would like to work on that. The route of the terrible care economy. I say, Kamle presidente olvida nga ura. I say, One term. I say. Makamadang luwas siya state government. Perling create their own economy. I say. Ulgum mo senator, makaraka help pa igal state lang. Timadang aliya la luwas siya sukuma state government aswal momrula ngidi ng arang. Mong mamaling awdo dang yulak nga era olbi. Kung mutun mo iti ay gidil process. I say. Mo dia ka timetable sa edrul tuni. Ulgum mo senator. Kung makara open ra asim mo na igal state government. Mo sabi ilguk titilom das mo dia kalsal di tuira national government. Barang ewerte lang amal, makpanlit feeling isra. Tamak tiri president, makmal feeling Mo say. leng ngara state level legal state government wala di metara state, it's a welfare state. Mo say. Dara sabi create a revenue tier except for corona sabi lang to ka albabirma di majority legal state amal di ngara choday mang marangirel mo ni alla mas skumay ka state create alla tier or tua es lodo do buk mal di mora state tier giri ngara la ngara books mas as far as economic issue are concerned, len awdos lagi wala tiagid. Yaka adal madangay o spela state tir, ma source revenue tir, di wagel state. At kurang rigiling mas multial pyramid and inverting. Mua krisi mustira adal tira decide. You at kurang rigile yowele. The only way to make change is from within. Mo say. Kasi mga outside they impose a change, then mo rin rejection receive. Exactly. Mo rin chaos. But still a state, ito the issue. Every year, $8 million at todo the national government, hindi mo na welfare. State. I got state. Mga election, mo rin election ng yaura. Mga election ng yaura. Election na sunod di wa national election na 13th. 13 Ilang euro, ma-understanding, $90,000 sa tilo. $90,000 is 1/3 of our budget for 1 year. For one election. Esil bora election tanga say, bring a tira pasta ala al generate road. Hindi ka TCE. National government Big Daddy. Big Daddy. Liwa tamra tiktivay sa Yoel. As kung suamal paper terror at parol. Rural requisition, remove titian mo bigyan na headquarter sa Saibal. Mo sige higam missioner mo Sa Haigam, oo. As kung hindi mo sa Haigam, malubang nga niya delay, nguk nga niya delay mero oreo. Tila tara malu doswal le gida lo mesringi, len the only way to have the state become independent, abastrir a decision to create their own income. Sige tara solution. Mo sige. Still subject of the day. Retirement ra muodala. Ra pension plan ma social security. Kung daso sila symposium may kadili kal meto. Ma meeting ra government ra alsil sa dim saudringi. Kamguk mo otyaw desu. Kung makarangi revive ra pension plan na last meeting mlani ra bloom ra adra pension plan more 180 million. Social security ila all time ang tangara ka ra kasi kaya ka baka nato solve rin mo tayo. Ulgum kumingiltin mo senator ang nga ako ki-inputter ka o tiyagi del retirement plan na other benaulo. Kailangan wala mal di simple solution dingi. We need to create a SL revenue. Ya sabihin malolaba mo util formula
create a SL arm. Exactly. Oo. You need to have a new revenue source. Agagid like mention that ora SL visa program, insurance program, direct mo rin SL loan mo address agagid housing. Agagid as lot to have SL do. That's the only solution. Diwa other na mo smear mo hospital heart attack. Kasi lam laba aspiring lamsang. Nga na mo gilin mo na surgery. I see. Mangugil to koy well sel dumugagi del issue mo ra national agenda len kay tubtub daw gaso. Oy. Nga yo well mal no mal tangat tiyo ol tagagi del lagi da bela gidel ngat tagi dul das mo sekduli belon mo Sintera Finance ma insurance yo well nga ka ot ngat tangat eleksyon karagwam nga test del administrator nga gagi del federal government. Tiagi del test lokme del tarra kal kimla study ringi asumo ka pass mo sa ML mo stock broker. Yo well ako ti tiagi del license ra ko dile. Ano yung was yung rin mesa? Lagi del license sa mura Wall Street ra New York adra Wall Street. Oo. Yang Yan money exchange thing. Girogoy. Okay. Lidang nga lang sell over tiagi, the first thing they do to check a background raw. Sell background del check nga ra Pennsylvania, Philadelphia. Et check a background raw. Sell check at masetaw gamil el belaw, sa margel bulu belaw. This is back in 1990 some, 96, 97. Anyway, aktor abi so lang pass la test. Sell basot tiagi del license. Aklo member NASD. NASD stands for National Association of Stock Dealers. Diyan sa ML, Lortrawa Stocks, ala ka member Association of Stock Dealers. You have to be. Hindi other real estate. Lati daw license sa Karagwam, makli other real estate Karagwam. Sila license sa Rawi Yowel, ang girim member Ragwam Board of Realtors. Tigdal gubang, amal mo rumuseo rigi. Sila boda daswal mo member agaki dele stock dealers sa Miguel al uba kita mo trial mega belawal mo Center of Finance. Ang beto ka idol gulap sa idol museo idol colleagues lang ara Senate. Nga kaulak portal obise iwelak mal prepared. Akla mo uraragwam rabang lo private. Taram leko to ko balil dak open ringi wama kala equity capital inc. Kaya bugra license nga ke kalmeredra reven tax at musi. Please come to my office. I want to have a talk with you. Raktil mili. Ini wakpong yung all tager rogu license nga ra territory of Guam from A to Z. Sel mo license nga ta check mark mo ka apply mo tigida license. Yung wakpong tek mo se kau ka nga stocks, ka banker, ka agent, nga masendiya nga kamo o financial consultant, money broker. Ako broker raw daw. Daladak masit. Tapos kung mo ay sale, wag ma-create na SL ladder tagi del len triga ka diya agad akwa man muti lagi license. Mga kamlekot nga rakwa man lo money broker Yoel. Let mo dingi tora banking So lang from there ako migrate mo real estate Yung experience sa buspe Yoel mal prepared del mora olbil. Bo masertigal collection nga mas kumang decide del morte del insurance ma banking center belaw. It's edel mo or to country del limos que tagido yor. So lang im sao de nura la al mongil. Create ra sa industry. Guk mabala sa revenue mo belaw. Create jobs. Mas ela gaduk me kuk ngi gidin mo to tourism. Yes. Kerdi kira acil ekonomi di kita mula to tourism. I see. Ay kan merkorra ke tourism ngarinya bebi rapart teringi dia kasih mo owner foreigners. Makata di gidin mga brother gid. Selgu meset tialurioren wad enda abel di gidil dio misin sikter gidra. Dia kademral open. Omom dasang makarab improve to tourism bela. Rimlamo akum dasan namo dia al necessary idilok kloklet. Kita bay makarang eruli mong klo ekonomil
revive rin rabulur vela. Kam kora o tio de sem gel tidro rele. Atara ko to klo luro rabulur vela. I see. At tara, gumesungi Yoel. Nasa sira adar belaw. Ira well known as a diving center rabula. I see. Kawa obras tawang obo nga yung haratana di tuna merko. Samlo ara makrel kum ara kombihu spam obo nga anak mo siya Yoel musuwe sa malital haratana di tal tuna. Sige na problem rigid. We're only a dive destination. Oo. Mlamo ginadal open mo sa ngarang model attraction or tourist that create. Italo gitakra gigidele golf. Aguame Yoela, for your information, Aguama receive a 500,000 golfers every year. Maulan dor tinakal course nga Aguam. Oy, alin good. Dio golf. Dio golf. Awira golf ano golf Yoela, silver hair. Tigam nami gini nga life. Tidi mera kolo mit their friend tir to golf. Celebrate sa nga tanga o sa sunset timili ma champagne. Ako nga rabakan mal betul. Tiri mo itaw do. Sige. Ako giren mo niya golf course vela. Tara attraction. Age Yoela many years ago siya ari kronakal mo ratya belaw masi. Belaw girel create a Palau Culture Center. Di was nga Hawaii. I see. Makil si tara adar ulbila iliwisay matamli create alla. Nagirel nga rin Palau Culture Center, di was nga Hawaii. The Sigidal Culture Center, well, is the #1 attraction of Hawaii as a whole. Makamla mo siya, abo ang basa line up. Kaya may sige siya, alang nga intimidated lang, mas siya up. Ikide, Yoela, kita culture lagi. Kaya kita may sa nga art lagi. Maraming diya ka government, diya ka step up to the plate, create a culture center. So Yoela ko talbiyot, leng, we live in our culture. Kasi, kawarubak, nga rin adil mo bang, baka hindi ba niya, culture ka, family ka, history ka. Basta dorula, culture center, mahal biyot. We're ordering, practicing ni. Oo. Siya bumles, Yoel ang tara attraction, inyo ba ito ka tourist till day. Makamara, Hong Kong so lang mag-urtigal sa illegal investor ito ka naman ito ka arulok masay Palau only diving makurang sigtilit sa kaya kita problem that is facing a problem of diving Yoel is only good when the weather is like this lumilayang silver nga tribal at tao mabanderang ang asat masay nemo close small craft. Ikaw nga hotel ka spend $200 a day. Hindi nga hotel ka mangirtel weather. Mang diya ka reliable industry. Sige na solution kasi kadang mga revive industry kita tourism. Kita bibira solution offer. Kami the top dara. Ato ko siya ba nga ka so kalguk miracle nga raw ni kadamne touch ni sem lo mereka hindi kumtas yung club gul ada belaw do ko lang kasi ada Jackson Henry. I see. Wangara family ringi, wangara baby ringi. I see. Experience ka ulo na blada sa. So kal tilgi bil metat sa personal ka. Kada ba lagi din mo madangi. I see. Yak malugit ko. Aga Yoela. Kaya Jackson Henry Kailangan tel Henry kilura. Makarubak. Kaya Carlos Henry. Garubak of course sa Mil Elra back in the 1800s mang atras sa Banyola Mil San Clair Carlos. So lang huk per mga tara kabitel at England del May umutel ngakil Henry ngumsang. Masentiang klela adra liga England. At maskaw mo spear ngilin das ang pronounce gal ng pure adra belaw. Carlos Henry. Girang mga Carlos Henry. Engelo de makarubak Yoela rubakara oragi blight clan ra ngaur. So lang direct nga ra atamamal mura umrang clan ra amal kayo. So kita alam Ilaw pura dala kalmaas, ngada kalmaas sa maas ratmiw, kubli ratmiw, so lang Rablur ngaw. Ngaria, ano laman mo, dili adara iray, sila nga malagi clan.
I see. Direk ada rolam mo diri adra mau tigele adra Armal clan. Ngaria oktabler pela Manuel Manahan, lekira ngarar dan Kiran lekira Gaklau. Exactly. Tigel Manahan nga si tige Bibir cousin sa- sa ma'am. Oy di nga talaga dindagre dile to del mora bul up. Nga si mga kadimle fabar gige mora yap. El mutel mel mo first grade Maristela. Mangarngia classmate na kangarngia Scott Rayano, mangarngia Ignatius Rangir Meril, mangarlo Rafael ho, kakita le kabro nga ura. Oo, yamle classmate nga kama Uncle Rudy ba. Direct me classmate nga. Seguida yung may Typhoon Luis el Toro Clea. Classroom ka makuk masas agyal el mutel morayap, el mora skura-yap. Yang asal mora Saibal, el mora skura-rugra Xavier, yang asal mora Miguel mang blame katerte Yoel Aldibus. Actually, to be honest with you, Yoel, sinakot ng Midway year 2000, nga kalilutil mo subat ko rebelal mo practice mo comfortable blogot ko rebelal. Nga kadimle 12 argige speak four languages. Ak blogot ko rebelal, matkora Miguel, matkora Bulap, matkora Amarialas. Oh, that's Sir, good. matkora Amarialas raw. Oh, Tukar Amarialas masih utungo po ni Chamorro sa Manestra Amigi sa Ipanantis. Oo. Direct mo ras ko aro magpus mo kasi say. baka doon subat ko eh. Oo, masum ko aro masime do mur efecto mo ngo. Oo, isa to aro. Mga ka sige ko ra history nga kandi nga kay Yoela Maralablu tara experience kil malno si Arngubel mo singa ka mal other belawe. I'm a winner. Sinakpura Saibal 12 argige 1969. Olympics iti agar dim lewin na gold medal. Mga kangara Saibal mora school imle proud agar belaw. Kasi I'm a winner. Mga ka silver medal mo ya lagi dile assignment nga akmura blay makti memorize mo midnight. Mora school prepare iti nga rulura agar Marialas. Akma mesegi da kuk mora Miguel. Kung kira Miguel Yoel, it's a nation of multiple races Magdimon mo kasi maral race ang member ringi. Labo bar application hindi ka kelebela ringi. I see. Ang aringia bek pa nga labulu. Tigida dia. Dia. Mas hindi kas kung may singi dito mura bulwakan lang. That's the only place I know people know who I am. Ang mga Miguel talaga kam adra Iran, hindi kam Mudu, hindi kam adra Mexico. Hindi ka madram Hindi ka madam Miguel. Hindi ka full agad Caraburira immigrants. Oo, mak. Sige lang, pero year 2000 upload nito start talaga practice at tingin dahil ako na mo comfortable sa kal makiter mo at ko gelaw. Sige lang wala. Ya, kung makumdas we jageng mal. Kidro ko ya mlamet tigira candidate til basing. Mudura to ko saso. That's economy. Mudura to ko saso il diadil mudur masaw dringi gid tiam la mesa rekor dringi. Akumdas war other bela albangar security el almel tribedel ko pasingil on tribunal rubil. Yes, I see. El alsils ra ngara yetasils. Ing morio amul mor sa ulum degi ndiak mesa na lambang ringitiak. Di silbol merek tial el dedu ebol mor sel met tungulo de kiare. Tial program ra mo medere na pesa ka ulwas. Atela. Kami peska egel mede el temet. Kada ko radim na rangir mangir ka mo ngadura de bela ulwas. Ngaram tumo senkyor. Sí. Sala Yoel. O el al time sin domis gida Yoel minugul voters ngara arbelal mo vote. Self-secure raw is probably the most powerful instrument to lumabang to make a change sa society. Ligida ngara democratic government. Kalwa mo el MLD tutkaruba kalborseng oba sexual. Kita ngara mi choose government. Self-secure. Doesn't matter if you're rich or poor. Self-secure raw ako tatlo bulbul. Nga ka ringit raw mas selbom ng musiro lasem. Ibang secure. Babagulit mga nga priority rin. Karing atol, maral, environment, uktora society, mga rang ngungil.
kita already kita na declare pa sa nga pristine paradise. Asumo nga pristine paradise, ginelungi la blim, ginelungi la minamways raw, ginelungi la a life raw. The most important to Yoel, you have to live in your country happy. Diwa balura butang. Happiness, poto global good, material niya nga GDP. Tangara G, gross happiness factor. Tara, hindi ka lo speo ural mas intelang audo del tilu. Limla mo mereka tukor o. No mereka turo mas kau ga happy ra belwamen dia. Kung da so Yoele, tangara belaw, you have to be happy. Kung ka happy, dia ka bagul om is murang del bulu, tangara belwam. Even though you don't have everything like makol bulu olap, di tangara belwam, nga fresh ng eagle, mesra ulle maruhum, mesra abulwamal every day improve. Sige tara ko tulungil. Kaya bela ko mesra bulwat, every day kita malasim. Puro bela mo ngil bulu. Nga kaulingitra kami ule voters kasi economy is number one priority. Puro economy rigid, happiness level lang magigis. Mga kabong, akmal din mo support na gilugas kasi pero mesra amin ang wage. Di, meriligila di masada amin ang wage, laka actual economy mo support rin. Yung bankrupt na lokal kong bali. You need to have new source of money. So, yung ginabla ko mas, tourism, retirement, insurance, yung ginabla ko ako, tigil kalik sa nga, pa-introduce. Di ka nga, ito ko na, ako tulungin lang. Adra lamang masyarigid, lubiyo ba ako tulungin la? Bumira adra belaw, invite our foreign investors to make. We should not be afraid of foreign investors. Foreign investors sa lamay, itigang yawela, amo sinsirigid. Kaya masubertir. It's a free education. Masuba, geloru, ma technical tira management, ma product tir. Kasi mo dapat tarap na say, instead of compete ng kita mati. Awala sina si ilbulu, lemlabay ke rogul formaram rigel may improve remula pricing el morio, es ilotral mo aram rigel mabrula. Why can't we do the same thing? Kasi agel ba subra agil del bakol bulu will may improve, pero wala igana magigil kung sisi. Kita ako ramal tingay kay Yoel, I think we've covered the malbutok. So lang asumir nga attract question. Dia ka kumdasweng. At sa kumka other belaw senkyo, ya economy ngaro singem. Probably Jackson is the right guy. That's right. I have the background and the qualification. Ng Senkyo, dia kal waste Senkyo. Dia kal waste. Dia kal waste. I'm gonna do my best to make your vote count in the next 2 years. Thank you. God bless. We love all of you. Global goal, ako mdas yung global goal da ngarar ka blit. Tunga teme da dang okle do ring sira adal samarian mor obisir. Mor road travel menterbel. Kita mlarming sa igir rogul. Yung mdas luwasing mlegrit. May game na suwadan mo matangil girela candidate Jackson Henry. Skulel, maurerel, pamilir o singel gira klugo. Isel slogan niya was removing barriers and providing solutions. Kung ubot ewa tregi da Dios sigira answer. Kita so kung tablo was kita kadoreng sinira ikan merkol. El time bel al atal sigang. Kada naman tingel was yung watalada Jackson. Kada naman tingel was yung makarabo do. So matukon economy, secure Jackson. So kalau mtir kama membre nga sulem para mal lungila campaigner kau mar adar belal awngil mo so ilungil melilt idi mo besa tru medel ko sin on tru mo rulbuil en closing cure ablur belal bodo labang ringil mo sigra da lira senator al tru materung di lungil no ur le bol terol materol di kalora il tru matedem sem lara aklo lo ura uldas mo Ako mtera adra TMC mringa sulem, mtera kama mringa sulem mo sabi tune in.
Ya mama mo belmol lo rarity al program ranggal Jackson Henry mora atang erul sandelo mesra temela senkyo. Mang bring asuli ko man sulang. Happy belated Thanksgiving. Kaman sa uli jakara umil. Thank you. Yeah, pero- Thank you so much. All right. Take care, everyone.